الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا شفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایوار باش گلی تماشاوان هجا امجار کردن لبرنامه پروگراما باوری مدا ام دیسا لمال میوانن ام دیسا بوارانه تا و ایرو امه حیدا قربانا پیروز هاتی سر و مجاره امه مجار بکن. برکی در بازی پروگرام ببین از بتون تماشاوان هجا کیل مال خل مدنه را لتلفون دستال مدنه را اما بتون امت اسلامی تمامی بتون انسانا کی پارچه کی دین اسلام امان و ججنا خاطر را بنبار پیروز دکنم. خلق عالم ایرو که قربان کریه خلق عالم قربان وان دلکی آنا قبول بکن. ایرو بگرانی همه سر مجارا قربان و عیدا قربان ای و نابرا و اکیدا ایرو چه خدمتکاری تینا کرنه ل عیدا قربان دا او قربانی که تینا شرجی کرن ایرو چه جوری ایرو گوشت وان قربانا دگیجه هم بیجن آرمانج خدا بنا انسان محتاج. ایرو به مرا میوان مهنه یک جوان جوالات ما کردستان واشور که ابراهیم او جی مله جامعه که باجار دوهکیه اساجی میوان ما ایدنه که سیف الدین دنگوز او جی جارحا رنگینه لعرفه لکردستان و ترکیه یه بشتاری وی پروگرامانات به از خواهش ریجی دکن میوان ما در بازی اکرام بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی میوان عزیز ایران سر ما سر چای ما آبنه اجوالات مای و چراویا و سر آخا که نگه پیغمبر لیکتی ایرو کن آدنه لذه میوانداری ما پروگراما برنامه ما ایرو هم دخوازن گلی میوانا برای که هم دست بکن کرتای اندکان خود ناز بکن بنا ناز کردنه لتماشاوانه مرا کرم کن که سیف الدین امواده در دست بکن. السلام عليكم. لكردستان تركيا البشتاري برنامه لبم از بحثی فرج آمده ما لبری از روحی بجیم استیزه سالمه قدیات روحی ما
بدل انك تقدمي بواكي هنا لسر اليكاريه فقيره خزانه خباتتك سرقاتيويتكم ve mücadele xebata dikin inşallah emeyde dema peşte emey qala xebatê xwe bikin. خدا علی کار بوه ایشی وار که ملا ابراهیم کرم که خوبنا ناس کرنه ما بو کرتای دا ناس کرن لی چیتر اون خوبنا ناس کرنه باشتره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدسبيك دتخشيل ما مستمل عارفت كم وهر وصا ميوان من كاك سيف الدين الواجر أورفاي وهر وصا بشكشكار كاك درويش دست خوشیل هوت که مداخلش خود تعالی خادم رب العالمین ابیب کتت میزانا خیرت مدى رجا قیامتی اس ناوی من ابراهیمه انکو وکو زمان ترکاد آن بینی حجام ملا ابراهیم الباجر دهو که الناحیه که نیزی که دهو که بجن ناحیه قصرو که اس امام و خطیب مزگفتیمه در چوی یعنی کو خارج کلیه ما کلیه شریعتی دو کلیه و هر وصا معهد جیک آنکو دبلوم المعهد ائمه و خطباء نزیکی 27 ساله 30 ساله از خطبات خوینم امامتیت کم امامتیا پیشنویجی المزگفتت کم و هر وصا درسات ما حوالو يعني هر كسا كي بسلمانه كبر وشرخه كي دي ترواجي شرخه كومالاياتي انكو اجتماعي الناف مروفيت خدا هر كسا كي وكود بينم نخشيك تشتك پیدا ببت وك مروفي مسلمان تا بيوستا واجبه السروية إصلاحي بت بري خبدتي نخشيك پیدا بيت ناف مسلمان دا محاوله بكت او نخوشي نمينت اما وقت كرتاتي ممكن العارف بلا بس بتندقه ان شاء الله چا كاك سيداي ما ملا ابراهيم دفداي 30 ساله چا امام ملا خفته كاك سيف الدين امبارخ بنويادا هم دفبكا دیروکا ام بیژن قربانی به کرتای کارن تماشاوانی نارا شروع بکن بشه همه پیک معینه ام بیژن پرسیدنی هم در باز انشالله به کرتای که ابراهیم چونکه اف پروگرام بگرانی ملاته ما کازاکستان دنره و آسیا ناوین روسیا ام بیژن ام تخوازم که آگاداری اینه که باید آگاداری لوان کرده انشالله کرم را عیده قربانی عیده که یا پیروزه و هر وصا شعاره که الشعار دین اسلامتی آنکو آین اسلامتی دا اف عیدت ما بسلمانا ما اتصاله دا دو عید مید هین عیده قربانی انکو کی ویگاوه و عید رمضانه عید قربانیه کنگی تیت پشتی خلاص بینا رکنک مزن اش رکنت حجه او جی رکن عرفه و هر وصا عید رمضانه کنگی تیت پشتی خلاص بینا تمام بینا رکنکش ارکان آین دین اسلامتی دا او جی خلاص بینو تمام بینا روجیت هیوا رمضانه دا اف عید قربانیه اشکی بهاتیه يعني ديروكا عيدا قرباني الكي بهاتية عيدا قربانية بسيارة پیغمبری که صلوات خود السربن قوتي أبا أب قربانية أمد كم يعني شبو ما هيا قوتي چيا قوتي سنة أنكو ريك يا بابي پیغمبرا إبراهيم پیغمبرا صلاة و سلامة خود السربن الفي وقت ابراهيم پیغمبر كره خود طبعا يا ديارة سيدات هجا خونه پیغمبرا وحينا هر پیغمبرك وقت خوي دا خونه كي بينت
او خوناوی پیغمبری وحیه ابراهیم پیغمبر صلاة و سلامت خدا لسر بن دمت خوی داد بینت یه کره خو سر جید کرد سپیده رابی و گوتا کره خو من خوی دای دیتی من تو سر جیکی یعنی من تو سر جیکی بسیار اوکانه اوی ابراهیم پیغمبر گوتا کره خو اف گوتنا گوته بوچی گوته دا برای خود حتی چند پیگیره یعنی ده پیگیری امر خودی کت فرمان خودی کت ده خو تسلیم امر خودی کت اینا گوتا باب خو یا ابد افعل ما تؤمر ويت تشتي بك ابي فرمان التهات يكل دف رب العالمين وان شاء الله انا هي خديت ديم بيني اسمرو بكي صابرم خراجرم بر امر رب العالمين مهم قرباني اشوير يا هاتي سيداي بريس ما مصمم العارف افا بكرتاتي يعني وكيت بيجنتا وكيتا قوتي وقرباني افا يعني وكنت بيجن عيدت ما جريدانك هاي ربطك هاي اتنا بين عبادتها وهر وصلنا بين كمالياتي اجتماعية يعني بسلمان خلق بيك بيتا جريدان ادفي عيدا رمضان دا عين عفوا عيدا قرباني دا تشتاك تذكرن قرباني تنا سرجي كرن او قرباني تنا دابش كرن انكو تنا توزيع كرن تنا بلاوه كرن بو مالت فقير بو مالت هجار بو مالت يعني اوت والسنة پیغمبر خدای پیغمبر ما ابراهيم پیغمبر والسنة پیغمبر ما جيك صلابت خدای سرد ما مصمم العارف طبعا ام وك از الكردستان باشوره اوش رخي آيني و ديني و يه ملتي و كمالاتي و قالك ريو رسم كورناك هذنا ومسألة أصفزم صار أكيد ساكنن شما خلق عالم أساسيات قرد حضرت إبراهيم عصای کره خوب بینه قربان بده چما نه شی باشه یان چه سبب یان عصا کر یان تماما سبب چی بی؟ سبب اوه بی که وقت رب العالمین افکره دایا ابراهیم پیغمبر او پشتی ماوعه که دریج بی ابراهیم پیغمبر صلاة و سلامت خودی لسر بن بی ذریت بی بی عیال بی وقتی خودی افکرمل گل کرد وكرك داي قالك حجيكر حجيكرناك وصى حجيكر يعني يا رب العالمين قالك جي حسكر قالك جي حسكر يعني البروي شرين بي البرد اللي جي حجيكر إنا رب العالمين فيها امتحانات كيف بك اختبارك كيف بك جربينت رب العالمين قلت افكر هند الشرين الدفتات وهند حجتي يا إبراهيم أبي كوري كان حتى تشحت حتى تشوا دي بيجير بد يعني آن فرمانا خدي أمر خدي دي جيبه جيكت إنا رب العالمين سبب أبي خدي تعالى وقلت يا إبراهيم كوري خسر جيكت هند حجت كر نقول يا ربي بوشي أسر جيكم جبرتش أمر أسر جيكم بوشي سر جيكم ونقول هما اكسر خد تسليم كر أمر رب العالمين وقلتي ازي آماده ما حاضرم كوري خسر شكل هذا بما مصطفى تا بخلق عالم بوه دامجي بله كرامك بله دام بله جاء وقت يعني اجبر هندي برب العالمين دمي قلت يا ابراهيمي عليه السلام وعلى نبينا صلاة خدي وسلامة خدي لسر ابراهيمي وهمي بيغمبرت خدي بن قلت كوري خسر جيكا دو دلي يعني دو دل نبي نقول أزبوشي سر جيكم نقول برچ سر جيكم نقول مسألة چيا بوشي سر جيكم اكسر مباشر خود تسليمي أمر خدي كر وفرمان خدي تعالى كر بله بسيارة كوري خو إسماعيلي كر عليه السلام
كان إبراهيم أو جلقي بيجيرا وفرمانا خدي وأمر خدي دي جيبا جيكت بل فيا بسيارة كي بيجي بكت يعني إسماعيل كره خوشي بكت كان هتا شحت أوجي دي خو تسليمي أمر خدي كت آقای بله. هيا ودامه إبراهيم عليه السلام عمري كان بيجي إسماعيل عليه السلام عمري كان بيجي فلما أغاية. بلغ معه السعي عمري إبراهيم عمري يكي إسماعيل يعني إبراهيمي يا إسماعيل جي حضرة إبراهيم جي عليه يا السلام حضرة إبراهيم عليه السلام على نبينا قالك بعمري نزيكي نوت صالي بحشتي صالي تبري بي ويا إسماعيلي نزيكي بلوغي بي شكو رب العالمين القرآن فلما بلغ معه السعي يعني وقت كامل بي نزيكي بالغ بيني بي 13 14 صال بي نزيكي وقالك بلغاتي. عمري يعني نزيكي بلوغي بي يعني. بلى عمري هو صبي كرم بلى يا مام بلى از دخوازم برغم كاك سيف الدين بلى اجبر که كاك سيف الدين وي ولاتي دجي كدره إبراهيم عليه السلام داشتا حراني لو باجري وان ما موسى سيف الدين بلى نظام ما موسى انا عارف نظام هنكش بيفيت من اخرتنا من جي فامت كن ان شاء الله هر كردية وابظالم جي فامت كن ام فهم دكرن ام تلفزيون ادنيرن اكو ادنيرن ملات يان حتى سوراني جي زازاي جي قال كردي ما فهم دكرن الحمد لله الحمد لله بلى كلام كمان موسى سيف الدين كاك سيف الدين اون سری دا اداره کو یا ارگانیزاسیون و آره چه حالی دا دست به ایشه خو کریا و اکیدا دا مثلا هلا خیرخوازی دا هم بیجن که پاکی بگین نه خزمه خدا مسلمان دا در دور جماعتی بگرانی ارگانیزاسیون ها سرچه چتی دسکنه او چه آوا بیه بسم الله الرحمن الرحيم ام پیشی ده تمام برای خو مسلمان ام ایدا و پیروز دکن خاصتا ابراهیم کنا تماشا دکن و سیده ملا ابراهیم دجوارازی به معلوم الاسلام ده دماغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت مدینه کریه یسیب کریه سالات دویم ده قربان هاتی فرض کرد یعنی قربان وچه هاتی فرض کرد ده سالا اول ده قاصد خدا يعني پیغمبر حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وچغه جمسمانا گوتی قربانی که وثر جیتی بناوی خدا وان لإنسان بلا بکن يعني جوان گوشتی ها نخون سالا اول وی گوتی سالا دویم که قربان فرض بیه حیوانه گجه کرنه گوتی هنکارن جوی بخون جی هنکارن جوی سه پایک بلا جی بکن اصحاب پرسینه گوتن یا رسول الله تا سالا بری گوت حیوان نخون گش بلا بکن ایسا تو دبیجی سه یک بلا بکن ایدیشون کارن بخون حکمتی وی چیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دبی سالا بری خزانی پر هبو فقیری پر هبو و چاقی من خواست که انسان فقیر جبی گوشتیان استفاده بکند جبی قصی بها گوت براستی خباتمه جی د ایدا قربان ده جی لسر وی بجارینه يعني بهتر ري الانسان فقير پرتشتا ددنوان اما خدمتي خويده ايدا قرباني ده وكي رسول الله صلى الله عليه وسلم جل انساني خزان ده يابن اك فقير لي هبن ام چدكن ام وان خير قازي قرباني خد سرجدكن ام جوان دبين كا وكراتي خو بدن ما حيواني و ام سرنا و جيبكن و ام الفقيره بلا بكن مثلا لتركيا اف سازی مجواکی امود کروانی مال ترکیه قربان بهودا لسر ولاته دنیای 32 ولاتا لسی و دو حب ارکه ما قربان دا سرجکر خاصتا ما قربانه خو ایسال گرانی مال افغانستان دا جکرن برای ما ایویدرا هم ده حربا روس و امریکان درکتنه
ونها دا ابوري پرتنگاسی دنه معلوم چندگی برجی عرض هجی الله رابو لوی دا تنگاسی بهتر جی هی ما اجبرای خو استحرام کر ما گو قرباني و مصادف كنا ببنوي دريجي الحمد لله يعني بحضارة قربان ما لأفغانستان دا ترجي كرن وتخبيدي 6600 مال گوشت يعني المالا ما گوشت بلا كر اویا قربان آلیه که وقتی ترجیح کرن یعنی به هزه که و آلیه قوت پراده دا ملت دینا مثلا پراد دا اون شرجت کن یان ام بیش خیرخوازه سهنه ام بیش چه اداره و ناز دکن تین تصمیمات کن چه جوری او دکن يعني ام لسر مالبرا لسر يوتيوب لسر تويتر فيسبوك لسر تلفزيوني ام ركلامي خو نشان دتن كو ام وان خيرا لسر ريع دي بلادكن ملتي مجي دنگي خو ددمه رنگي خو ددمه يعني وكاله خو ددمه دبي الله وكيل وكيل ما اذا خش قربانه خو ايصال ام بدون وكراتاوي منجي مثلا دبن لافريقا بدن سرجيكرن هناك دبن لبنغلاديش وبرايمك لوي دري خزان لوان بلا بكن هناك برايمك دبن اليمن بلا بكن انا خير خاص دبن لفلسطين بلا بكن او جيك بنها جهو لوي دري سيونيزم لوي دري دوربيشك ظلمي لوان دكه بدن برايمك ايوي درا يعني هر انسان كي خير خاص بچه ناوي وكاتا خب دمه ام وكالاتاوي لسروي ناوي ام بدن ترجيكرن مثلا لافريقا 22 ولايات لافريقا هم قربان سرجل لافريقا تاني 22 ülke ام بيجي لآسيا لبنغلاديش بقرا لآلي افغانستان لآلي يمن لآلي فلسطين وناقش لآسيا نافيلا ام باندرا سرجل مثلا وهر وها لسر ريا عالمي جيك خزان لي هبن تمامي جهان 32 ولايات ما قربان إيصال دا ترجيكر أبيك ياد دوجي لتركيا ملتما إيه خزان جيك له هنا هي مثلا لروحي خزان إنسان خزان برهنا إنسان فقير برهنا لآمده هنا المردين هنا يعني البان ولاتي ما خزان برهنا ملتما إيه خربي أما بيجي إيه إسطنبول إيه إزمير إيه خوازي أنقرة قيصري لوان دارا وكالتي خود دلما دبي ما قربانا ما داوة جي سنة بما لور جيبكن وبدن فقيرة لتركيا جي الحمد لله بده حزارة مالبات ما قوش لوان براكر دبي إذا قرباني ده والحمد لله أنبون سداما وان إنسان بيكي قشيبكن يعني قصدي خدا في دبي عيدي ده دبي إذا قرباني ده یک انسان کی قربانه کی سر جیب که جی خوشتر دبی بابتی عبادت نه یعنی خیر کی جیب تر نه حقیقتا وقتی که ام او گوشته هان ام الفقیره بلاد کن وقتی که او گوشته دبینن دخون و ریوان که چوا گشته و خوش دبه ام فهم دکن که قصد خدا جبو اچی افتشتی هم گوتی مثال کی اجبرای خره بیجم اف برای ما کشو افغانستان لوی دری قربان صنابی مداجه کرن مفتي وي جير گوتبو پرمال هنه 4 سال گوشت نصیب وانا بیه 4 سال گوشت نخوادم کوه بون سدم کوهوان گوشت گهشت سفره وان yani insan هنه ای سال 4 سال گوشت نخوادم yani اوانا برای منه ربی عالمی وانجمره برا دایزانین و حوجه که ام دسته خواه بگهین وان انسانا إذا أم وان تشتي تنقاسي هان أم جبراي خواه دبيجن دبين سر ريع عردي إيكو خدا وان جمع برادا ين ناسكرن وان إنسان خزاني دنه تنقاسي دنه ورن أم دستي خواه بدنوان أم دستي براتي بدنوان داكو بيكي خوش ببن برافين بكن لسر ريع عردي برايوان هنه يعني الحمد لله أب إذا قرباني دبست دم كو أم لهدو شيار دبن أم بهدو دحزن سعيدة أو قلتنا هر إنسان كي خدان حش دكاراش خرط درسه كي هلده الحمد لله قلتنا إيرو راسيش بيجم أو قلتنا هجا في قاوي أقو
ام بیژن مفتی افغانستان گوتیا مالبات هنه 4 ساله طعم گوشتیس نکرنه داوی خدا مثلا ده ایرو آره. بانا گله که گره و درس انسانه که ام نوا جینا را نوا جوایی که خدا دوینن مثلا وانه که تنگاسی و ایسیانه دکن ایسیانه دکن راسته گرانی کچوک و گرانی پر معزن دکن ایرو یان هن مالبات هم دوینن مثلا جنکه مالبات مثلا او میره خود به خبری دا مثلا ایرو حتی حیوه که گوش نکاره بینه مال مثلا هر سبب کاره مثلا سبب هم بیشن به خواد بونه سببیت ها ایرو به پره بونه گل جه مالبات دا هنه حضر دکن هم بیشن خبره نرمو بینه میره خود یان ایرو انسان افتشته ها وقتی دبیزه بونه هر یکی گره و درسه که یان هنه مالبات ایسا ولات ایسا به 4 ساله و طعما گوشت بیست نکن که انسان خو رح بده برخون صبر خو بینه گرانی سر خو را در بس کرد راسته از یعنی خوازم بده هم کور نکه نه همه دیسا بزورن سیدا از انشالله خوازم هم دیسا بزورن هم سر و نقطه که هیا هم کاک ابراهیم بپرسن کاک ابراهیم بله شریعت بله. دا شریعت اما مثلا زانن اهل سنة جماعة 4 مذهبه دا هم بیجن مذهبه هم بیجن دوی اوا سنته مذهبه دوی اوا واجبه راستی عالم بگرانی سر چه دسک مثلا ایرو چه مسلمان دکاره ایرو مسلمان که چه جوری دکاره سروی مثلا واجب و یا سنت بوه یا مستخاب بوه ایرو قربان بکه حیوین بله جبوی رازم خده بله ابخو هگر انبر خودنا قرآنه رب العالمين وقت بشت پیغمبری صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر يعني أبا وك أمرك خد تعالى بشت پیغمبری نویجه بك مقصد فصلي لربك فصلي مرم مقصد نویجه عيديه وانحر سرجك يعني هيك تبري خد ظاهر أبي آيات قرآن وك واجبية يعني أف قربانية بواجب أبا أو یادت وقتی تا گوتی درباره مذاهبت ما یت اسلامی دا ما مذهبت ما 4 مذهبت هین اوید کو سرکی اشوانا مذهب حنفی و هر وصا شافعی و مالکی و حنبلی اگرم بین مذهب حنفی بجت واجبه دلیل بلگه چیه بجت واجبه من وجد سعة ولم يضحي يعني بجت بلا نزيكي مزقفتا ما نبت الفيري اگر ام بينو بري خبتني ام شين بيجن وكي بسيارة ما مصمم عارف بسيارة ارز قلبي هندما او مروفي بيتش هبت وشيان هبن واستطاعتها ويدابت يعني بشد بدت سربي واجبه دليل سربي هندي دا اما المذاهب ديتر دا بله قواتای گمانه چی قاستشتی دا و گره چه هم مثلا هم تعیین بکن مثلا او مرا سر واجب یا نه مثلا امشین بیشن یعنی کاچا چه در حدود دوینه چه در حدود دوینه مثلا ایرو سروی مروی واجب یا حتی چه حدودی مثلا گور امکانی یا تماما وكو ما مستصيف عندك تشتقوتن او معلومات خدي خيراوي بالنسب يعني من نظاني يعني عندك سر مثلا او دولتي ديتر وكيتا قوتي ابا عندك شوانا و 4 ساله گوش نخاري يعني حقيقه اف خبره ابا ومن يعني شدي كان مظاني اف خبره بس راستي وكوتا قوتي بسيار كاني حتى تشحد ام القلبين دينا كاني واجبه عن سنته ام بینن مذهب حنفی دا و دلیل هی السروی هندی دا بیجه فرمودا پیغمبری حدیثا پیغمبری صلوات خودی و سلامت خودی لسربن اوی پیچه بد و شیف قربانی بدد و قربانی ندد بلا نزیکی مزگفت المعنا اوه ظاهر اوه حدیثا پیغمبری و آیات قرآن دا بتا واجب اس وسط بینم و او کسی پیچه بد شیان هبن
وإمكانيات هبت سروي واجبة أو في الرجاء قربانية الصالة يكجارة أم بسلمان أبد حالي والخش السيصد وشيستو بينج رجاء سيصد وشيست رجاء دا إيك رجاء وروجه دا اول ساله همی ام چند مصرف کن چند پارات رجن چند تشتادی کن و ساله دا ام دبینن وک واجب هرچند هگر يعني هگر اوی پیچه بتو شیان ها بتو ندد اوه وک واجب اوی واجبک جیب جنکر و ادا نکر جبر هنده دا مذاهب دیتر دا وکی بری بگم گوتی مالکی و شافعی و حنبلی بینن سنت مؤکده سنتك بس سنتك مؤكده اگر ما مسلم العارف اگر ام بینو برای خود دنا سیرتا پیغمبری انکو جیانا پیغمبری انکو دیروکا پیغمبری صلوات خود لسر بن پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیدا که دا عیدا قربانی دا دو برانینان انو ظالم هنگ جد بینی بران يعني حيوان حيوان بران هر دو بران هنگ جد بینی بران مانه بله کردی احنا اجدید دو برانینان ایک برانک شوان گوت یا ربی اوه پیش محمد و صلی الله علیه وسلم بنامالا پیغمبری و علیه السلام قربانی دیتر اینا گوت یا ربی اف قربانیه پیش وان کسا وید امتا من اوید پیچه نبن یعنی شیان نبن نشید یعنی گوت فقیر بن اف کریارا پیغمبری اف شوله پیغمبری کری بوان و قربانیا بو ما چت گهینه و هندت گهینه و معنا و پیغمبری صلاة و سلامت خودی لسر بن حیوانه بله و گوتنا خود دوباره بکن دیسا سوا تماشاوان هیجا بهتر فهم بکن پیغمبر علیه السلام دو پاز آنی و گواره بله پازا گوتیا سوا جماعتا در دور مراس فهم کن باز اگجی بران اگجی بونا امبیش جماعتا در نه در دور در وای در دورا اسانه کاک ابراهیم او کارب قطع بی هذا دنگین تا گشوا دنگی اول بیجه که قطع بی بس کلم که ممصا مگو وگو پازک بونا در دوری امبیش بله او بله قربانی بکرن بران اگجی بونا انسان مسلمان در بود آره مراس فهم بله 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 بکرم که وكو پیغمبری صلی الله علیه وسلم دو پاسینان پازک گوتی بو او کسید بنامالا من پازه دیتر گوتی بو او بسلمانت پیچه نبن ید فقیر بن حتی رجا قیامت اف کار پیغمبری کری صلابت خود السلام يعني كير ومعنى وي دا بسلمان كس ببار نبت الفي خيراهن دايا مظن انكو او كسي بيتشيد بت شيان هبن يعني شيد بيتشيد لازم اوي سنتي نهيل واوي سنتي بكر سنتا قرباني دا في سنتي بكر وخو ببار نكت الفي خير دا ما عيد وكي ما قلتي عيد ما ناوي عيد قربانية إذا مادام عيد قربانية أوي روجي دا قرباني تنا سرجي كرن إيك شبو في عيد دا يعني عيد يا هاتي بو هندي دا إيك شونا دا علاقات بسلمان الجليكو دو خشبن وكيف قام مصطفى سيدي خد خيرابين بريني قاعد بعث ليكري يعني مسلمان پیغمبر خدا صلوات خدا و سلامت خدا لسر بن حديثه كده حديث قدس رب العالمين بيجي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء قالي اهل ارضي رحمه بكم دابن دا خدا تعالى العسمان اجي رحمه بودابن اگر ما بسلمانا ابي ججنه عيدا قرباني ما رحمه بكم دابر ما قرباني سر جيكر ما بلاوكر سر فقيرا الوين دا خد تعالى جيك دي الرحمة مدابن دي الرحمة خد تعالى بو ما هبن
ايكش يعني عيدا ما اف عيدا قربانيه بهنديت تنياسين عيدا قربانيه. اذا ما دام عيدا قربانيه لازم Probleme teknik الفي خيرا icabı مواصل. بله Kak İbrahim, am darbazı بله kak Seyfettin bıfe. Aha. Ajı ben tamaşat ka bina hiç derne ajı. İra her yak بله nat khaza gotna khutav gotna bike. آه. Kak Seyfettin. İro şeriat ve ambejin çiqas rast editin mesela İro on mıntıka ki asa dijin on ce kulle dijin İro çar havardur İro amzanın تنگاسیه ام بیشن ناکوکیه هنه شهر اکا ام هلدن سوریه ام هلدن عراقی ام هلدن کردستان عراقی مثلا ده ایرو ام بیشن چقاس ملت پریشان بونه در بازی گلک پنابر در بازی ترکیه بونه ام زاننده مثلا دولت ترکیه جی مثلا گلک خودش راضی به ام بیشن آلیوکاری دنه و پنابره ده ایرو چقاس هم بیشن راست هم بیشن ایرو در دوره پنابر هایی مثلا هم بیشن شریعت ویچتی چاب نیره مثلا ایرو لازمه هم بیشن آی آلیکاری تمام بگینی آی ایلا جماعت در دور وان پنابره یا شریعت ریده مثلا سروان را در باز بن هم بیشن دست بگینه آفریقای مثلا ایرو عمل مثلا کردستان عراقی ده مثلا ایرو اتونومیا وقت مینی دولت یجی مثلا ده ل پر آزانینه ده مثلا ام بیش فکر خو اکی خو ده مثلا چقاس مثلا منطقه که اثر ام بیشن ریت داینی گوری شریعت ام بیشن اونا یه ناف خوب بیلن در بازی ام بیشن در بای حدود بدن مثلا هلا آلیکاریه ده سراغ دو نچت خازم بیشون ده مثلا مثلا اکاوا درناغا و مثلا چقدر گوری شریعته مثلا یان او کرنا کندکن تیرا در دورا دکه برد مینا اون دستق دریجی در وقت کن مثلا یان چتری امکان ام بیشنه کردی نبکن ده اکی اول وی بیجن کرم کن الحمدلله لتركيا الحمدلله خير فاز قالك يعني ما شاء الله ما بدنا شاء الله بدنا حضرة انسان وكالتي خود دنما بده يحضرها هنا كيوان شرطي وانا هنا كيوان دبين ام خادن بدن افريقيا جبا چه بدن افريقيا بريخوا ارزانه ارزاني لو تشكرن معلوم ابوريني كي بلن بيه تنگا كتي تنگاسي جبا ابوري انك افريقيا دخازن بس وكي كواغوتا الأورفاي أمي بيجن لدياربكر ب لديلوكي ب لأدنى ب لتركيا تباهيدا 3 مليون و 600 هزار اي سوريا ملتمي سوريا هنا وانا بريوان أمي بيجن نخزانن يعني دابانا خزانن اما بريوان نخزانن در حق خودت كبر يعني دشغولن خباتي وان هن كاري وان هن بس ايه دنا وانا خزانن ام اليكاري ددنوان ام وانتني نهيد يعني من قرا اليكاري اي دربكر راست برايما ايك بيدا فقير هنا والحمد لله بدون جي وقتی تقول جي الكردستان العراقي دمك 4 سال هيك تقريبا اجبي بنكم دنابلا العراق وكردستان ايران ده عد هجيا دور هناك برايما رحمت كرن رحمة ترى مقامان جنات ان شاء الله الحمد لله امود كرواني ام چون ويدري ما اليكاري ويدري كر ام چون ويدر ما دسه ودا براي ويدرا هذا بركات إيشوا دجال ايك تركيا چويدر اليكاري كر ام تاني ما بكسن چويدرا الحمد يعني تازيه جواكي ام چون ويدري الحمد لله سارابرجي بالصدا خورد زاروكي دحوكي هولوري ما او سنت كر الدكتوري خو جبر بلويدري
meva sünnet kir. Yani viajı meçekir elhamdülillah. Yek ya Ya duduya Kurdistan'a İran'ı dibêjin are? ya Irak'ı me sünnet kir. Ha, Irak'ı. Evet. O Maşallah. yek Asya jî niha li Musulê misalan em bêjin li Musulê elwê dera yetîm pirene yetîm. Ji ber ku Amerîka wan dera bomba kiriye, Amerîka miletê me ê Müslüman ra kuştî, dayê kuştin. İlo bi hezar yetîm hene, bavê wan a tê kuştin bi tesî Amerîka. Elhamdülillah em alîkarî wana jî dikin. Yani ev ya giş Kurdistana Irakê yani em alîkarî wê dirêj dikin elhamdülillah. Yani di vê mijarê de penaberê êk hatine Tirkiye jî em alî wan dikin. Ev birayî me êk û Kurdistana Irakê wek te gote otonom xebatekê dikin. Em alîkarî wan jî dikin. O tevahî de em miletê xwe ê Tirkiye êk bêjin hemaletiyê xwe em alî wan jî dikin. Yani elhamdülillah êk em alîkarî wan dikin ne divê Eîda Qurbanê tenê de di wekî dinê de jî demsalê wekî dinê de jî misalan di Eîda Remezanê de me bi sed hezara malbat me alîkarî dawa. Yani em Sayda bukor. Ya evne ku alîkariye didin berê ku wê alîkariye bikin evna tayin dikin are em bêjin van milkêwan dervê welat ra yan hundirê welat ra are ma fehm kir. Mesela yek dixwaze bişîne Afrikê divê bişîne Afrikê mesela da. erê Ma fehm kir. yani yek însanekî niyeta wî çi be, şertî wî çi be li gor şertî wî em tiştê diçin wê de ra. Misalan em dibên ku tu bibî Afrika heftê 5 euroye euro bi perê Avrupa. Ku tu bişînî Yemenê 130 euroye, ku tu bişînî Filîstînê 160 euroye, ku tu bişînî Afganistanê 100 euroye. Bi vê qeydê em ji wana bi perê Avrupa çünkü şertê Türkiye nedê gor yani ê derve Türkiye ne wek hevdî ji berî qasê em bi perê derve em alîkariyê ji derve dişînin. Em dibên vê şarta han em alîkariyê ve karib bibin wê derê ew jî gor niyeta xwe hinek însan dibên mesalan dibê em dixwazin Tirkiye bê bela kirin. Hinek însan dibê dixwazin li penaberê ê Sûriyê bê bela kirin. Hinek hene dixwazin misal ji me dibên li İdlibê jî kirin. Em dibin İdlibê tercih dikin. İdlib. Ew jî welatê Bakurê Sûriyeyê li wir pir penaber hene di nav xwe de. Hinek dixwazin dibê Afganistan, li Yemen, li Araqan, li Bangladeş vê hawê li ser rûyê erdê li kêlerê Müslüman, birayê me Müslüman hebin, xizan bin, em dişînin wê derê. Yani em li ser şertê ku xêrxwaz bi çi hawê dame em li ser wê şerta dibin wê dira. Ne ku em li gor qafê xwe dibin wê dira. Yani ne ku em biryar em nadin yani. Biryar ê xêrxwaz dide. Xêrxwaz dibe min li telefonê nêhêrt qenehata min misalan dibe li ser Afrika rûnişt bişînin li Somalî ser jê bikin. Li Etiyopya ser jê bikin. Li Nijer ser jê bikin. Li Uganda ser jê bikin. Yani hinek hene xêrxwaz navê welat jî dibêje em dibin li wê welatî ser jê dikin. Ev jî heye. Misalan hinek birayê me dibên Afganistan xizanî pir heye wek deket televizyonê jî wek me niha anî zimanê jî li Afganistanê 4 sal birayê me êk goş nexwarine hene 4 sal. Li Araqanê hakeza. Li Araqan Müslüman birayê me pir perîşanin. Yani ümmet li ser van alîkariya em vê dibînin ke şeyxê min ümmet hewliye behdu bihesin. Alîkarî hev bikin. Yani alîkarî ne ku bi goş tenê bikin, ne ku alîkariyê ku bi xwarinê tenê bikin. Erê bi wasta alîkariyê em behdu dibînin, em perîşantiya dibînin, hewceyek ku em destê xwe bidin hev, em van birayê xwe em di nav hev de bilind bikin, wan ji wê tengasiyahan xelas bikin. Em wan çünkü qasidê xwe da vê hedîsê dibêje dibe yek însanekî ku birayî Müslüman birçî be ew tê razê dibe ew necmeyê. Hedîsekî pir xeternakî yandî. Çawa birayê me ew ê li welatê İslamê li ciyekî birçî razê û em ê divê dira di mala xwe de em ê li ser balîfê xwe razê lê. Ev qasidê xwe da vê tiştê qebûl nake. Dibe ewan însan necmene. Ji ber ku Pêxemberê Xweda ev tişta ji me gotiye
ام جی چی دکن ام جی دبین که ام در و دوره خواهد انسان ابراهیم فقیر ام بگرن جبو خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم ام ام بگن توجهاوی به جوانا ابراهیمانه به پیغامم جیوانیتن وقتی که اف ابراهیمه که وکلتا خود دنمه مثلا مبر نیجریا حیوانی جیکر ام او ویدیویاوی دیماناوی ام دکشینن و ام سر تلفن جر دچینن ام دوای مثلا ناویته نیجریا قربانات مثل جیکر خودی قبول بکر یک بی یک خیر خواست چقدر انسان وکرات دابمه ام گشاره او دچین دیمن دچینن ویدیو دچینن وای işte navi yapandın debe Şeyh Arif le Kazakistan vekalet daime vay mebriye le Filistin emser jedeken xude xira kabul ki jedeken dimene jetşinin ve kaydeji em xabat kiyan xabata be ve kaydeye yani ne xeyr khas pere xadame vekalata xadame iş durda naqdı yek bi yek bi hazara insan ki vekalata xadame ki li kêderê xweste be ku bê serjêkirin li wê derê em vîdeo dikşînin û ew vîdeoya wî em jê re dişînin jî. Xebatime vê qeydeyê yani. Yek însanekî ku bêje vîdeo ji min nehatî li ser navê min gelo heywan hatî jêkirin an nehate jêkirin elhamdülillah ew guman tune. Ev jî organîzasyonekî pir mezin tê nîşandan yani. Em ji berê xwe bibêjin ya dudoya jî برایمل Avrupa jî pir hene ew jî li wê dira pir ji me re xebata yani xêrê ji me dişînin em êwan jî hem li Tirkiyeyê didin tercihkirin û hem jî em bêjin li welatekî ew dixwazin em li wir didin tercihkirin bes em ji berê xwe vê bibêjin misalan îro li Tirkiye qederê 6 milyon penaber hene ji vê 6 milyona 3 milyonî 600 me gote ê penaberê Sûriye ne ji Afganistan ek hatine jî hene ek ji Afrika hatine vê dira jî hene ji Iraqê hatine vê dira jî pir hene gelek hene yani dema Saddamwan da hatine hê jî vê dira hene hê jî em alîkariyê wan dikin hene ye maalesef hene di welatê xwe de ewlehî de nabînin nikir hene welatê xwe ya te çi sedemê wan hebin lê bes van xêrxwazê me wextê ku di mehê yani demsalê ê borî de em mîsala bînin hineka ji me gotin em dixwazin ku ciyekî medrese hebe em wê medresa xwedî dekevin li ser vê meta me li Araqan gelek medrese em ji wan bû sponsor medreseyê wê dira me xwarin dawa sê dem me xwarin dawan feqî wê derê bi xwarina xêrxwaz ê wê dira têr bûn elhamdülillah یکیاد و دویا آفریقا به هزارا فقیه ev de medresa de dixwînin bi alîkariya ek ji Tirkiye çûna dixwîn yani têr dibûn û ew dikir medresa xwe didoman ya siseya elhamdülillah vê jî birayê xwe bibêjim belkî bi 10,000 Qur'ana Kerîm me bir li Afrika bela kir 10,000 yani xêrxwaz dibên دبی از دخوازم لافریقا بسناوی من قرآن بی بلا کرن برا خیرا دیامه به برا خیرا باوی مبه işte وهاجی هیه yani لجمع عدته وهایه دبی برا سر خیرا باوی مبه yani خیرا دیامه به حزاح قرآن کریم ام دخوازن لافریقا بلا بکن ام دخوازن لعراقان بلا بکن لیدو مشان عراقان جی الحمدلله و هاوی خیر خازی ما بچه هاوی دخوازن خیرا خو بشینن em wê xêra wan digihînin wê dere û em bela dikin. Mîsalan çadir jî em bela dikin li hinek ciya. Çünkü xanî tune ye ku tê de bistirin em jan çadir li wir çê dikin. Yek ya duya jî em dibin bîrê avê ek av ji binê ehlê de dixin. Em bîrê avê li Afrika bi, li Araqan bi, li Bangladeş bi, li Asya, Yemenê em bîra diçikînin birekî de gundekî pê ava xwe dixwe gundekî 20 mal 30 mal 40 mal tê de hene em bîr li gor malê ku tê de hene em bîrê kur dikorin ku ji bo avê têr bike behs bînin hê av di gunda pir gunda av tune ye derin ava heşe cematê li ser pişta xwe li ser pişta kera avê ji dûra ji gunda dûr tînin malê xwe ku pê
zikê hatê bikin. Em çi dikin? Em derin li gundê wan, li gundê Afrika. Em wan gunda dibînin, em bîr tê diçikînin. 100 metre, 105 metre em adê dikolin. Em hewdeyê çê dikin, em bîrê dixinê. İdî 20 mal, 30 mal çiqa divê gundê hebin. Divê bîra han de avê vedixin. Em wê xidmetan jî dikin. Yani elhamdülillah wextê ku em wê xidmetan dikin, em wê dîmana dikişînin yek bî yek. Way me gund ev e, me vê dirê em ê bikolin. Way me kolan, way me dora wê çêkir. Yek bi roj em wan dîmana dikişînin û vê xêrxwaza em bi gişî jê dişînin. Sayda awan dîmana ew xêrxwazê ku perek didin ewna taleb dikin Erê yan ji bo baweriyê dîmana derdixin yan çi sebebiyan ku yek arşîv e, şeyxim yek em dikin arşîv, yan bona qeydkirinê yan em dikin qeyda xwe. Ev cem qeyd dikiriye. Yek ya didoya, yek wê xêrxwazê ku pere daye em bidin jê re û hinek însan jî hene dibe gelo mîsalen dibe hûn bîra dikolin ya nakolin çê dikin çê nakin em nîşanê wan didin em dibine way me çê kiriye li ser navê Şeyx Arif li ser navê Mela İbrahim wa me daye çêkirin. Yani İnşallah. em nîşanê wan didin ji bo xatir qenaeta wan rûnê. Qenaeta wan rûnê û wextê ku em çê dikin dîroka wê rojê em di ciyekî dinivîsînin em nîşanê qemera didin. Dîmena dîroka wê rojê. Mîsalan îro çi ye? İro 13 Tirmehê 2022 de em wê dîrokê em ciyekî dinivîsînin em nîşanê qemera didin em din îro li vê welatê xêrxwazê me birayê me Frankes xwasteka wî ev e mesela li vê derê em vê hewan jê dikin ya em bîrê çê dikin ya em Qur'anê bela dikin ya em çadir çê dikin ya em xwarinê bela dikin kî bi çi havê bixwaze xêr bike em li gor wê daxwaziya wî em li wê welatê ev xebatê dikin. Kak İbrahim بله cema xêzan pirin بله xêzan مامۆستا کاک سەیف تشتا گوتی مثلا ئەم خێرێکی دیکەن دی ناوی مەلا عارف دێنویسن ئا ناوی مەلا ئیبراهیم بجا پاشێکی بلا خێرێکی بکە ناوی من و تە سەر بنویسن ئەوێش بیر نەکرد کاک سەیف عفوا مامۆستا مەلا عارف العادات وتقاليد عادات ما عرف وعادات الرخيمة وكل كردستاني الحمد لله مثلا وقت شوا يا ديار شريعة إسلامتي جيدا هندي فقير الجمرو في هبن بيوستا تو بديا وان فقيرا اگر فقير دفتا نمان بشتي هنگي تو حتى هاي اوي خيري بلاف بكيل دولة ديتر وان ولات ديتر او ولات فقير كداهي بل الدفمة وك كردستاني ام وك رجا قرباني دا هندك عادات وعرفية هين جواز هرك شكلكي مثلا هندك هين باجيرا وكي دهوكي وكي هوليري وكي يعني اربيلي سليماني وانا مروفت فزنجين وقت قرباني دينين قرباني حيواني دي سرجيكن وديدنا مالت فقير ديدنا دورو بريدخو ابا شكلكي هي شكلكي ديتر رنجكي ديتر يعني هندا قندا وصايت هين هندا قندا هين الحمد لله خلكي قندي كاتشان قرباني هنا همي دي قرباني سرجيكن وأوي قرباني همي ويقوشتي دي همي جمع كنا جهكي كون بكن ودي باشي كي بلاف كن أوي همي دي القندي همي بلاوكن ويا هاي جلك جهاجي دا الديف سري مروفا يعني مثلا مالك ملا عارف مالك هاي 5 نفره 5 كسن دي 5 كيلو dedin evi. Ya hay düne de 2 kilo dedini eve olsana. Muhim الكرم خدي نعمة خدي تعالى القلب أمتي كري أمة محمد عليه الصلاة والسلام هندا وقت توصل الداناين وخيرة مازن ببين مثلا ما مستا سيد قد خدي خرايبين يسدو أو كارت أو كانوا فرد كان دولة طوان أجر أم بينو بري خدنا شرخ خيرة يعني كان خيرة قرباني دا پیغمبری صلوات خود السلام الصحابه گوته یا پیغمبر خودی
بوما چه تدا هيا في قربانيه قوتي هر دابا مي انا ظانم مي بو هو صدقاك حسناك قوتي يا پیغمبر خدا قوتي حيوان سبي يعني ظواهري يا حيوان سبيجي هر دابا مي سبي يبازي حيوان سبيجي دي خير كتما قوتي هر دابا مي يا حيوان بازي يسبي دي خيرك دي قهتها اش بردين دي دا اش مفاي اش فايدة ابي قرباني دا خد تعالى في الدين ما پیغمبر اسلام خود سلام كرينا سنتكش سنت باب پیغمبر ابراهيم و پیغمبر ما پیرابي افا خلق رحم پیدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل المؤمنين في تواده وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهل والحمى. يعني بسلمان همي وكيك جسدنا اگر جهه كي بيشت لشي همي دي بتطها جبر هندي دا رجا قرباني دا وكما مصطا براي ما سيدا سيف الأورفاي قلتي او كارت اوتكن يعني من ما قلب يعني او قلب كارا اوتكن مثلا بنا دولتا بنا وقت بحث كر جورجيا وقلق دولتي ديتر دوا افا ديني ما وصايني شامداي افا ايني اسلامات ايني شامدا بري خوني اول غير دولة اول غير ولاد بس بوشي چونكو بسلمانه براي ويا جبر هندي دولة بجال دف مجيك واك الحمد لله او مسلمانات يا ما يا هاي الكردستان ما يعني انكو كردستان ما باشور كردستان دا الحمد لله درباره قربانيه دا قالك يا باشا وابزانم احتمال هاي كيم نبن هجر همي باجر وهمي قندا وهمي قضا وهمي ناحية دا وقت تبري خود يا اف شعار قرباني كرني نرجع اول رجع ایک یه قربانی رجا دوی رجا سه رجا چاره يعني بتأف قربانيتين سرجكن وتين دابشكرن وبلابكرن بمال فقير وهندك جاراجيك يعني بنا قنداجيك يعني مثلا ابا جهك بنا جهك ديتر ما مصمم عارف بله مثلا سيدا بله بجن ایرا همزانن اشپنج کتاکی دین اسلامه یک جه زکات اصلا يعني او كتاك بونا هر مسلمان اكي فرزه مثلا بله زانن تشتاكي بناي جهه صدقه مثلا صدقه هم زانن او گوری خواستکا خون اراده خون تو ددی لزکات جه هم بیجن او فرزه شته مروی زنگین دکوک و زکاتا خود پارا وکه يعني حقی کاسته به اصلا مثلا ایران بنا كلاكها صدقه زكاه يعني تشتكي معناك ياك ل صدقه غور ارادته لزكاه فرضه نه تشتكي ایران زان زكاه بنا مسلمان تدعي لصدقه هم فرض که مسلمان نه مسلمان هر انسان کی تدکاری بدی تشتكي صحای قربان واش گردای مثلا ایرو قربانا که شارژ کرنی حساسياتك معظم وها عسى بدي مسلمان يان فرق ناكا بدي نا مسلمان غير مسلمان ده او خوش بسيارة شريعاتي ده يان إيرو مسلمان بالا كير قشتي كبار مات يماين بالاكي يان چه حكمها يان قوري شريعات بله درقة طلا كرنا قوشت الله أكبر как سيف الدين أنا شغال اجباركو پروبلم تکنیکی چه بو آگاهی که ها اون مثلا ای گوشت قربانی از عصای قربان اسماعیل پیغمبر خبر ده مثلا از آن قربانه نه خیره تو بکی فرق نکه مسلمان نه مسلمان چه بکی چی نکی یا شرطه که ام بیجن گوشت پزا قربانی حیوان قربانی شرطه های که
او شرطه تو تنه بدی مسلمانه یان غیر مسلمانش تو کاری بدی Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tişte dibêje di sala du duya ve tişte dibêje dibe ki ve kurban serjê kir bikin sê perçe sê parî نعم نعم yek dibe li xizana bela bikin li feqîre bela bikin vaqtek dibe feqîr ne gotiye feqîrê Müslümana ve şertana daye gotiye bide feqîra ya du duya gotiye bide mervê xwe ev mervê ve kiye nizanin yani mervê te kî be ama tu Müslümanî tu didî mervê xwe Asya dibe tu malbata xwe bixwin tu malbata xwe bixwin di zekatê de ev şerta heye wextê ku zekat tê dayîn şêxê min بله li heşt senet insana zekatê dayîn yek ji wan ew ku muellefetil qulûb be yani êk qelbê wan bi İslamê ve tê sincirandin bi qelbê wan bi İslamê tê germakirin zekat mesela li wan dikeve yani zekat mesela li ser wan însan jî ferdek em bidin wan kîne یا اتخازم بجم گوری وقت مینی زکات صدقه مثلا تشتکی اساش شرط دانا گوشته هم بجن حیوانا قربان شرطکی اسا جوه دا جه یا نه مثلا صدقه امزانن فرق نکه تو مسلمی را بدی نه مسلمی را بدی یا بتون میرواتی را تکاری بدی هر انسانی را تکاری بدی خزان محتاج بتون وامام مصطفى العارف ام كاك سيف هذين ام بزرنا با كاك ابراهيم برح حكم بيجا بشتي ام دروازي واغلسا ما مصطفى العارف عفوا تو بسيرة قصرية عافيك يا ما مصطفى سيف حقيقة سيدة هنديك مسألة زكاة زكاة طبعا فرضة ولازم زكاة بيتا دان وقتي مروف ديدتا مروف بسلمان بيت و هر وصا اگر هاتو چو هندک هبن غیری بسلمان جیبن بس وقتی تو زکات بدیه او زکات بده اگر وی هندی بده سبب هندی اف کسا اف بسلمانه اف غیر بسلمانه بسلمان بد وی گاوه دا درسته تو زکات بدیوی الوی او اما هندی که مثلا قربانیه قربانی وکی صدقیه وکی قربان هندی که صدقه هندی که خیره درسته تو بدیه بسلمانی و غیر بسلمانی جدا ایدن قربانی اگر بگاوه از قربانی بدم و جیرانک من هبت و جیران من غیر مسلمان بد بسلمان نبد درسته تحقی هی تو وی قربانی بدیه جیران خو او کسی برختبه بلا بسلمان جی نبد بلا بسلمان نبد درسته وكو ما مصصيف جيقوتي حقيقة وصانا جيك يعني حتى زكاة هاي صنفة رب العالمين بما ديارك للقرآن بيروز دا ايكش وان صنفة أبايا وأبت وكو هكر هاتو تشو أم زكاة بدني أو زكاة ببتا أجاري ويهن دا بسلمان ببن درستا في حالاتي دا تو زكاة بديا وان كساجيك أو الغير بسلمان بل مرامة مقصدة بسيارة بومن أبابي كاني قرباني دان وقت مرو قرباني ده درسته بده غيري بسلمانا أنا بله يا درسته بده غيري بسلمانا جيك دا بجا تجيرانه تبت چد گندته دابت چد باجرته دابت تو بدي وي قرباني بدي وي درسته بله درسته برسا كواز بدن ام بجن حکم شریعتی و مثلا ایرو جینارته زنگین دستان نینا دولمند لم محتاج نینا ده هم بیجن بله پارا کرنا گوشت قربان لوید کهوه یا نا کهوه شریعتی و کاک سیف الدین هم برای بنا ده Şeyh min zekat kurban merhab kara bide insan zengin jî yani devlet psikolojik neye yani cîranê mer zengin be mervê mere zengin be me got ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibe ku ve kurban kir sê perça yek feqîra bela bikin ya da mervê xwe bela bikin divê mervê me de zengin jî hebe psikolojik neye merhab kara bide wan yani dayama da çünkü armanca
بلافکرنه اوه که قلبی مرف به هفتو بسنجره دنام مرف ده انسیت چه به مرف به هفتو شیرین به کیفا مرف جدو وره ارمانجا که مرف آلیکاری هفه که اوه یعنی و الحمدلله ویاجی چه دبی یعنی اف چه حاصل دبه وقتی که مرف قربان لجیانی و بلا بکر اوه حاصل دبه الحمدلله برا خود سلوکای بده خود برکت تخنه ایشه مگش کده آمین از تخازم مثلا با ما عادت اکیوی تری هیا ام بیشن چقدر جامعه مبره هنه رجا عیده قربانی ده جی ام بیش بنا شرجه کرنا حیوان قربانی وقتان دنه و داره ملت ام بیشن پاز اختینه که دوار و دوار اختینه مثلا و داره شرجه دکن اساس جیس هنه ام بیشن جی پازاره جی تجارت حیوان هک ام بیشن تو تی قال دکی حیوان خاشته ها تو دکری و درجه ام بیش قصاب چی هنه تو ایلیق دخیک در شرجت کن هور دکن پاروت کن تسلیمیتات کن تشتکی ایسا لکردستان های ام بیشن نوا حوشه ام بیشن یان پشت مزگفته کلکا مزگفته که ابراهیم جمعه قایده کیسه های مثلا یان تنها قاعدة إصاب بوما هي عم بيجي بله ابخو الدفمة مثلا قبل فيري المالا تتسرجيكن هر ايك حق حوشا خدا مالا خدا قرباني خطينت سرجيت كت و بشتي هنگي بلاوت كتا دورو برا ما يتهين جهجيك تايبت يتهين خاصا بس يت مثلا كي قصاب خانانه يا حيوان خو بيدف جهه كي قصاب خانه دا دف قصابه كي جهه كي هي طيبته يسرجي كرنا حيوانيه يعني اجل يا قضيه بزنيه يا قربانيته دي سرجي كي ودي غوشي خدي اني ودي بلابكي اما بس اول درسته يعني دفما جهه خاص يتهين اوكي قصاب خانه وكي جهه حيواني اوتي تسرجي كرن جهه هي وهر وصا هر جهه جي که هر یک المالا خوشی دا قربانی خودینت و سر جد کت و وی گوشتی دا بلاوات کت تا مالا دا بس الدف مزگفته و مزگفته دا نه اول دف منی نه و البردر مزگفته انت مزگفته دا حیوانی سر جی کی نه بيشيا حوشنا مثلا قراءكي مزگفته جي طيبات وقتاندن مثلا کلاکه که دایان پشته دا تو شرجت کی المزگفته بله نه المزگفته ما جهنينا نه نتحوش دا نالكلاكا وين الجهة دا مزگفته دانينا اما يا المالا هاي بردر مالا خود سرجيكي جهة كي هاي در بي باجر دا مثلا ويرت تسرجي كرن الدف جهة خاص طايبت يد حيواني دف قصاب خانه ويرت سرجيت كي اما المزگفته دا نه یان قرائه کی مزگفته مثلا نوا چپرا ویده یا نوا حدوده مزگفته ده لی جه تایبه دیگه راحتی احتمال هاي يعني ده جهه كده مثلا داخل حرم مزگفته بخدا جه نویجه دا آن جه حوش دا احتمال هنده جهبن الویل دا حیوان بده سرجی کرن بله شکله که عام یکشتی هر قربانی خو المال خو سرجت کرد و هر وصا آن دی بتا جه سرجی کردن دف قصابی دی سرجی کرد و دی قد بلاوه کرد و اباه تشتا که وی رنگی جمع های لترکیه دیان کردستان ترکیه لروحای کک سیف الدین سيدا للروحي ام چاوادكن شارداريا روحي الفيدرا چنجيا داخويانت دبيل فاندرا وي كاربن حيوان بين ترجي كرن يعني هر يكنك الغورخه بدا ترجي كرن بيشتي ترجي كرن معلوم بينكي كل هي ما بي عاجز به جبا خاطر او بينها ني دنا ملت ما بي عاجز به نبه شارداريا روحي هنك جيا تقديم دكتبهم كاربن فاندرا حيوان بين ترجي كرن ام جي مجي المازات جيك حيوان تفروتان
ملور کونه خدانی و دوی کونه در قدره 107 حوالبند ما هاتن وی درا هنک دنوان در قصاب بونن حیوان کارون ترجیح بکن هنک حیوان چرمه دگراندن یعنی چرمه حیوان دگراندن هنک حیوان کرن چار پرچه و هنک حیوان جی حیوان هوری دکرن قیده که به او کرن و هنک حیوان جی وان دغزن ناف پوشت çünkü bıçağı ve ineki ikna dağıtın, dukotun ev hayvanı mene lesen naveme jebkin o huri bikin. Jibol ku kayda ki İslami bir tercih kirin. Em ve xabadeti em dedin kirin. Yani ki insan heye hayvanı heye lebes ne zaman ev çağı jebkin imkanı vitneyi. Em lesen bir tercih dikin, dugorin yani çermiye jedetkin. O em hayvan kim parça parça dakhına poşeta o em dinwan. به خدمت جم دکن یاد دویجی انسانی که وکالت خواب بدن ما بیشتر وای حیوانه بعضن تنابی ماجیکن و براب کن فقیر اورفای ایدا که ام حیوانی وانجی ام دستینن ام سرنابی وان سرجی دکن بس ام وی دیمانا ام جوان دشینن یعنی ام سرنابی کی جیب کن ام جوان دیمان دشینن و دوی کونا داجی ام چه دکن ام وی گوشتا ام ریز دکن ام parça parça دکن her insana ki 3 kilo 4 kilo baqide ki goşiye bikeve em dixin kisewan o em ve roje faqira beradikin elhamdülillah. از پرسا دای بگم ام دیگه داویا برنامه دا گلی میوان گلی تماشاوان هجا اتمسفر اگه چا چید و وقتا که عیدا قربانتی ملت چا حرکت دکه ام بیجن هلا میوانداری دا چونه هاتنه دا نوا خزمه خدا ام بیجن ازانم هن ولاتات نری جدایی که هده دا جدایی که چه هید نوا باشوره کردستان دا ملت اورا یک جی باکوره کردستان هلا ترکیه دا چه جدایی هید یان جدایی تتنه ایرو چونه هاتنه هف را هنه مثلا ایرو انزانن هنه تشنه سا کدکاره وقت مینی هف نیم بن یان چقاس هم بیجن جی هم یک ملت بن جی لی گوری جیوارا هر قایده کی ہے چه قایده کی و ہے کو اجهر جدا و وک مین هاف نیم و کاک سیفدی هم جوا دست شیخ من رجا الى قربان ده رجا اول ده لبی درا بهتر قربان تسرجی کرن و هر یکی دور خدا قربانی کشی کرنه دور خبرات کن رجا دویم رجا سیم ام لبان درا لمروی خود کرن لبسمامی خود گرن ام در مالوان ام ایدانیا هفدکن ام شیرانه دون هفدو ام المالی هفدو سفره داتین ام خوارنه دخون وکی دنه ام در مالی جیرانه خواه مالی حفلبانده خواه یعنی ایدانی نکو ام قربان تنه ترجیح دکن ام درن المالی مروی خواه گرن ام درن جم مزنه خواه باوی خواه آپی خواه کارکی خواه کی مهبه تولامه کیبه کیمه کیبه ام گیشی دگرن یعنی روکی دا چند مولا دگرن سیدا روکی دا چند مولا دگرن شکر ملت دارشونه اون چا پیرو دگرن ancak bu xeyra ve sayıda em karın bigərin cifre bunu mal şehirde ketine vakti ku mal dur bin em karın roje 15-20 mala bigərin ku mal nez bin em 5 mal digerin yani em derin derya dixin roja ve bxeyr eyda ve piroz be em cejna ve piroz dikin ikuzlan bin em evde hmez dikin ku dayki me bin em tasevan ramisin bavki me bin em tasevan ramisin ve qayde em cejna ve piroz dikin و اینه که ام سفره ما رو دنین هنه که ام شیرانی ما دخون و بکرتاسی ام خاطر جان خوازن زیبو خاطر ام پر مالا بگرن یعنی هر مالا که کم رونین ساعته که رونین ناگیشه اون انداما ام بیشن جماعتا دجبرن با که هنه که گله رونین با که هنه کم رونین مثلا ملاتا دا مثلا تو جی که خارن دخوی جه دو دای دا نکاری بخوی مثلا yani اون مثلا وقت خون یک خارنا خود پارا بد کن سر ام بیشن وان خزمه خون yani henek malbat hene
تعود خویانه کووانا سفره را دخن یعنی تو زانی دوی مال سفره هاتی را خستن وانا نقانه نه وانا تو دریوان خی سفره من عرده ایدانیا دکن تو سفره رودنه تو خورنا خود خی انك مالبات هنا شيراني ددن انك مالبات هنا ام دوين شكل عيدي ام وهذا بيجن شكل عيدي دخن تبغي ددن برف يعني هر انسان كي لقور خا اكرامك دكه يعني نفرزك هر يك انسان كي سفري راخه ابيا مسافه جران يعني هر انسان كي لقور دولمنديا خا لقور امكانيه خا مثلا البيجن زلام هي اختيار بسريخه تنيه کسی که مالا خانه چه که او نیوانا بحوینده مالا کسی نه یه انسان آنجا امر تصویر رامیستن ام ایدانیایی بکن و شیرانی که ام بسیم دکن ام وقتم دل خشیایی بکن یعنی ما اکرامای خارج و قیدی بکرن یعنی هنوز انسان زارکیوی هنوز یک تنه هیه یعنی کار پر نیوانا بحوین جبری خاصه ام دبیجن مال هنوز ام کارن مالی وارونه مال هنوز مرن کار مالی وارونه لقرا شوي مالي اللي بده هناك مال هن دوله من نده زاركي هن نوي وهن تورني وهن ملك صوفيا راضخ ايش نيفانا خدمات كد مالي ده برهنه هو يفر مال كاد مالي وارونه وخدمته اجماع بكن يعني مال كره دو مال روني لقر امكانه مالي ابد كن ببارینه لوقتی او مالات گر مثلا خدمت زاننده هم بیشین کی دستانگه کی دستفره مثلا هلا زنگین بونه داده مثلا عدد کیسه های مثلا او مالک اونده چن مالک و دسته آن تنگه هم بیشین خزانی آن هایده مثلا دست خورا عدد کیسه های مثلا گوشت قربان ببین دا تشت کیسه های یا خلاطه که ببین مثلا دا الشيخ مزاتن مثلا ما قد رجع عوده ام قربان گوشت قربان ام نوم بلادكن بله رجع اول ام بلادكن بس رجع دويا وك ملوي مالا ما تشتكي بلا نكريه ام جنوب درن ام عيدانيا واندكم ارمانجا ما دل خشيه وانا كنت ليوان خوش بيجي وانا انك انسان هاتن تبك ام خزان بن الدريمه خصن عيدانيا ما كرن هذا ميناخك بيجم پیرک کبو ام هر سال خوارنه شم علی کاری ودکن ماجی گوت و ایده ام بین ایدانه تبکن او پیرک گریا ما گوش با چه دگری گو ای سال 8 سال ظلامه من رحمت کریه هی کسی دری من خستیه هی کسی نگوت روجت بخیر تو چوانی تو باشی تو هی تو تنی ما وی فهم کر انسان ما حسرتن کو یک دریوان خ سلاو الوان بده لوقتی با انسانی که وهابه ام چه دکن ام قدرتا خو ام خورد بن ام تاریخ خورد بن نک ام سریغه تنی در ام تاریخ خو خورد بن ام دوین خوشکا من وای امات نمارات ام ایدانیات دکن یعنی ارمانجا من در خشیاویه نک ام بجن جمال خالد چکه مش چی جوانا خازن ام دی وای امات ایدانیات روجت بخیر ایدات پیروز به شکل کی بده ما او بس می یعنی ام چاوی منت چکیدنه اما چاوی ما چیه چاوی ما که او پیدل شاه ببه یعنی پیدل شاد ببه کیف خوش ببه و بجی وای خدیمه فقیره هیه وای الدریمه دخن و دعای خدا ماش بیر وانکم ام ویج واند بجن ام بین خواهمه خوشکامه وقتی که تنه مای تجربه عالمی دعا کر مجی تخم دروی دعای بیاره بی اف برایمه حتی الدریم خصن دوی روجه تنگاسی تو وان تنه نهیله تو علیکاری وان بکه ام وی دخوازی جوان دکن الحمدلله دوی مجاره به هزار انسان خزان انسان یتیم انسان بیکس ام دکن دعای وان افجی ربی عالم اکرام کلمه کلیه الحمدلله خدا ساعت خوش کاکی ابراهیم ایران از 2000 نه سال هاتون کردستانه ما خود چعبه خود دیدم مثلا اگر تا دیروکا مدینه تدخواند مثلا جان ما تلویزیون نری با اساسی تلویزیون مثلا ترکی مدنری دیگه کردستان عراقی تشتکی عجیبه وقتی دنگی آزان ده خواهی دکان زیرا در خود کلید ناکه وکری دیله دچه ملت ها قاسی به باور دا به امنیه
یان تو چه تکلیف بکی چه امانت خواهی بکه تو وقت امانت تا باده نکده مثلا راستی افشتو وقت 2009 سال امات کردستان افشتانا مگش دیتن یان ملت پر بدین داره یان حتی یک نه مسلمان اجی یان به اخلاق خون گوری شریعتی بوده مثلا به ترتیب به عدالت مثلا نشانه اسلام نافدات دید مثلا مثلا تنیزین که گوری بیروکا زمانه مدینه دکر چه تازه اسلام هی گل ودا مثلا رجا ایرو چه قاسی عادت ام بجن و وقتا عیدا قربان دا و جدابون ها ولات ترکیه اکی مسئله دا اونتکا من را قصه بکن کرتایی ام دیگه نداویا اکا پروگرامی ما مصبالي عفوا ما عادات وعرف وعادات ما طيبتي رجع عيدا قربانية دا سبيدا وقتی نویجا ججنت کن یا عیدت کن پشتی نویجا ججن بارا پتر الجهادا دی چن اف عالم اف خلکه یعنی دی دابش بن دی تقسیم بن هر هندک دی چنا مالا کی بارا پتر مالا مثلا مروه آغای مثلا مختاره مثلا ریسپیه پشتی نویجا ججنت کن یا عیدت کن دی چنا مالاوی و دی همی هف را پیگ و دی نانی خون نانی سپیدی دی خون يعني هريك ناشتا بارا بتر وصانا يعني الجندا أقول جندا على بارا بتر جندا وقت اللي فيجا جنني هاتا كرين يا عيدي هاتا كرين كسك ناشتا مالا خو دي دابش بالتقسيم من دو مالا سي مالا يا المالا كي همي بيك بدشتا مالا كي وبهفرا دي تشتا ناني سبيدي دي خون هاشين كي دي بلا بابن وقت جرياني جيك المالا دي بيك وجرن هر نهدهك هندجار حتى 15-20 نفركا بيك و ديگرن يعني جريانا هاي و مثلا قرباني يجيك ايكي هاي هندك قرباني خود هيلن بو رجا ايكي قرباني خود سرجناكن هندك رجا دوي قرباني خود سرجتكن هندك رجا 4 قرباني خود سرجتكن و هندك جيك رجا ايكي ججنه قرباني خود سرجتكن بس حتى نيبرو حتى ايواري جماعات يعني كوما جماعات مالا دي جرن ودي عيدا يكودو بيروسكن ودي شنو دستي يكودو وش تشتكي عادتها كي تري هاي قالك هاي دلواي ليك ماي انكو ليكودو عجز بين انكو ليك كافتين دلواي ليك ماي بالصلمان دي تدي رابن بجان ابرو كان رجا كابيروزا ابرو كان رجا ججنيه رجا عيدا قربانيه اگر دلی یکی جیاکی ماوه اره اگر دلی یکی مابد دی پیک و دی هند او خودی چت هنده که تاین دلی منش یکی مای بی ایک بیشتر من ادچمه ججنا و ادچمه عیداوی پیروز کم و دی گردانا و آزا کم و هنده که تاین جی مثلا ناچد از دی چمه مثلا ماموستا يعني ملا هجام دي رابط دي بجتي أبد شنابت قلناها شنابت مسلماني سلبت دليويق ليك مابت رابط دا بچنا مالاوي ودا عيداوي بيروسكا تو گرداناوي آزاكا بلا اوجي گردانا تا آزاكا أبا ما هاي كيري الججنا قرباني ما هاي والججنا يا رمضان جماعة هاي أبا ما هردو كاتين يا دي ترجيك وكي مبالي فيغا بيقوتي أبا روجا إيكي روجا دوي عالم بارا بتر درد كفت اتشنا مثلا مروفتوي الباجي راكي ديتر دي چنا دفوا عند مروفتين باجي راكي ديتر دي چنا دفوي سرداناوي كي دعيدا يكودو بيروز كت أبا جيكا هاي هر وصا أبا يا دشتا جهة كتير عيدا يكودو دي بيروز كت دشتا جهة كتير أبا جيك ما يا هاي الججنة قربانية دا بكرتاتي يعني ما هندك عرفو عاداتو تقاليد ما وكردستان باشور حمد سنة بو خدينا هشتا يتمان جلكت باش بارا بتر ديني بدگير داينة وأويد ديتر أويد عرفو عادات العشائري بن آنيت قومي بن أو جيك اگر ام بینم برای خود دنا روی شریعتی دا شریعت
يلقى شريعات دا وشريعات وقت بيجن دجي به هندينا مثلا همي دي بيك بكون بمن عددك ديجي كي هاي ما مصطفى العارف يعني مثلا مروفك در روجا سي روجا 10 روجا هيدك بري جشن بري عيدي تازيا كبيه ما مروفك بي امري خدي كدي تازي هبيه خالق وقتی یکم جار دشنا مالاوی یا عیداوی پیروز کن بارا بخرد پیک بشن مروفی تلیش هدفی بوچی که معناوی اوی تاز یکبی مروفی که المالاوی امری خودی کری دی چنه دفوی دا دلوی خوش بد دا او عجزیا او دی دا نمینید که معناوی اوی نخوش شکا گشتی اوجیک ما مصطفى العارف اوجیک ما هی و الكردستان اما كردستان باشور الحمد لله أبجيك ريو رسمو دابو نريد يتما يتعيدا بيروس عيدا رمضاني ما يتين بارا بتر اف عاداته افت اثبت الدجم يل قندا ماين يل وكي قضا وكي ناحية ماين هندك حدا كيف بين الباجرة بس افت يتر قندو قضا وناحية بردوام يتين افتشتا يدماينه و بله لأنه برا باجروانا أفتشتا هدي وحلية يعني هدي يعني باجر مازن وكي محافظة أبد مازن بيجاكي كيم ببي بس أبد ديتو وكي قندا وكي أبد عشائر قلق نافدا هشتا ماي أو باجر رجل الحمد لله باشا چه قصيرينينا بس نوكي بارا بتر أو مايا بالسروي عرف عادتي بارا بتر قندا وقضا ونحيا يدماينه و ما مصطفى خودش و راضی به کاک سیف الدین ام خواهشی کاک ابراهیم بکن برا کرتای آیت که قرآن بخونه دعا که بکن اجبر که امام خاطب مزگفت نه تماشاوانی ویجی سیر دکن ام دیده برنامه خو کتاب کن خودش و راضی به کاک سیف الدین علم خدا دیلاک دکن برا خدا خیرخواهی کن دکن چه قاس انسانی که دسته آن تاوی شغله و تاوی ایشه پیروزه خلق علم دسته آن وکری بکه پیشی آن درگی پاکی بده وکرنه اساجی بچه نیته اونا و آلیکاری دنوا خلق علم و آلیکاری وان به برکت خلق علم به دسته به ایزنا خوده بگیجه آرمانجه دلیوانده انشالله انسانه که اج محتاج بونا خون و آلیکاری اج دست و دستینه اج دست درناغی و دستینه درناغی مینی درناغی و دستینه خلق علم دعای وانا قبول بکه خلق علم وانا تیقه سببه بخشنا گونه بتون امت اسلام تواوی خدای گرمه که میکنیم تیقه بتون رنگ دینی اسلام امت اسلام تمامی خلق علم حق هر مسلمان که هر رنگ که مسلمان خلق علم در نهای بلنده انشالله که هر کس بگیجه حق خدا خدا ایمان بدار کاک ابراهیم کرم کن آیت که چوک بکرتای بخورن دعا که اجماع ملت ترکیه کردستان بتن ولات مسلمان را ملت کرد و تمامی دعا که باش بدل خود بخونم کتابک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
هم داخازش خود تعالى تخازن رب العالمين خيري وكشي وبركتي واتفاقي اتناف ما همي بسلمانة دا بيدا بكت خود تعالى بسلمانة دلي همي بسلمانة بكتايك رب العالمين بركتي وكشي اتناف ملتي مدى ملتي كردادا بيدا بكت ان شاء الله خود تعالى افنا كشيا بيدا بت الجهان همي نهلت خود تعالى ايش والمو نخشيا نهلت ان شاء الله يا ربي ام داخاز اشتت خازن اف ايش نخشيت بربلا بالجهان العالمي هميت نهلي تايبتي النام بسلمان هذا بالاخص ناف بسلمان هذا تايبتي ناف جهه مدى واخا مدى ولات مدى كردستان خود تعالى خيرا ما مصطفى عارف وما مصطفى سيف جيك خيرا واجي بنفيست خود شوا راضي بيت وخود تعالى خيرا هو بنفيست رب العالمين أبي أفعيدا قرباني بكتا درجه خيري بو همي بسلمانه بو همي جهاني دا عيدا قرباني عيدا خيري وبركتي بالبو همي بسلمانه خود شوا راضي بيت خود خيرا هو بنفيست إن شاء الله. ساعته خوشبن گلی تماشاوان هیجا ام دیسا گیشتنا داویا برنامه که خود خلق عالم خدا جوا جمع رازی و خدا جشنا عیدا قربانه جوا جمع اجبتون متا اسلام کشکت هوایی قبول بکه انشالله خدا سرفراز بکه و متا ما خدا داویا ما لدو دنیا دا پاک بکه و بخیر بکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خير خاشتي